Tokorua nā kei tono e whakataetai ana mo te tūranga o te pirimia, ko John Key me Phil Goff. Hioi, me whakaroa ke tātou me he mea ko koe te pirimia, ka aha koe. Kei a John te ki mo te motu. Ka aha ki te riro i tētahi atu tēnei ki mo te kotahira. Hika, he pātai pai tira. Me kaha tonu e nei kai pōti o te tai hauauru, te ata whakaaro me aha. Ko ai te pirimia mo te tahira. Kāre nawhi tērā te kotahira. Enari e nei tauira no te rohe o te taitonga, aha koa te iti, he paunamu nā whakaaro. Ka whakarerea ngā nama o ngā tauira, me ki utua pēr mātau ki te haere ki te whare wānanga, kaua mātau e utu i te whare wānanga. Ka tuku rau e me atu ki tērā kia whakapakari ai te kaunga o te reo. Ka miharo ki te riro i ēnei o pare hauraki Waikato. What would I do? Well, what needs to be done? Ka whakapai ahau i te moana i tauranga. Ko tērā te mea tuatai, ka aroha au ki ngā iwi i reira, nā te mea kāre anō ko whakapai i a Tangaroa. Huri atu ki te puku o te ika, ka whawhai e nei o te waiariki kia whakahokia mai a Aotearoa ki te Māori. Ko te mea tuatahi, ki atu ki ngā pākea, ki ngā pākea whakahokia mai te whenua. Huera te mea nui ki a hau. He ahua hōhonu te ruku a Tāmaki Makaurau. Ngana hau ki te titiro ki ngā take, e whai oranga na te tangata, e hara i te mea ko te moni i te oranga. Ka whakahokia te nuingo o ngā mana whakahaere me ki ngā kaumātu ki ngā kukuia. E ai ki te kōrero ko ngā mokopuna nā ranatira o Apōpō, koinei tā tēnei o Ikaroa Rāwhiti e whakaaro nui tia ana. I want the drinking age to go back up, because there's young youth just out there drinking anyway, and then there's getting off fights and that. So it should go back up to 21. Mā te aha i e nei moemoea, he whakaaro kē pēa mana kai tō rangapū i mua i te pōti ātau. Rāpare tā whai te karere.